kali nili tum phanang phalo nili phanam si tabla nur phan phalo lasi ke pha teng si je tongun lo ke tongdun lo sita kaduk ka velam klar dak ke kalilang ala pen ke la council sor mata la so details a proposal hala pu pen ke long company pen ke long la kopilo reliance industry pen ke long la so details a proposal alang li tumalong dulu mene eta la so a proposal bang ke non dak sita peklang kle nang tan the la si nili tuma sita me lam the ta che peklang dun che thanun pe me theke de lo sita isi apprehension lo ka pheri phone lama bang ke nili tum che thanun lo company la so company le bang lo ambani asona company le bang lo pulo te lage company thedung la sila da bang ke litum council sor jasemet ke matha pe mesi ke me la pen ke tek mucho re mucho tum pen jingki je than pe mesi ko so ang deng an si ke dam me ma ke dam no ma la bang na yam pen ke no to pheri phone bang ke long le ke dam po la si long le dam ji putho ai fit si tame council sor bang la so bang donang yi non la 10434 square kilometer ang bong longley ke joy ko andolang ma forest cover ko andoma sai chuti ki bama longley ko andolang ma longley ke joy ko andolang ma la pen ke monon fiau we tunga pan monon fia development purpose apan ko pipi ko ana longley pidara pita la tumpan pime la sobang alang lang pe mesi ke me pusine li tumbang a choning ridun abidi sore ke lana lo neli tum puji bangke longley ke cerai nang ye industry nang ni development nang ni polam kali ta development ta langi ta dak development pu amen penili karbi penceng lo khai somara tumpu lang ludun rup abang ke chokche lasi chokle mathai vedeji choda mathai vedeji lasi la so bang ke development nangi pu mala development amen pen ili bang chipisung krung bang ke chokche la so lam bang sinili tum ke social media long sitame ninggelo la pen ke press along ata ninggelo la so thing si non sitame alang litum phan chuning rilo la so bang kadu ko be a plan a proposal la pen alang litum council or kamatha goson ma la so bang tok pe me ra pe kang pe me sila mi atum pen a phan ron pen la so puthak chingwai pe me a phile final decision bang ente meji pusinil tum ke kamatha non sita matha pen ap sita la som sim topik sa kapre ke avelo la song bong ga litum ge jasmet pet ke articulation bang sungkrung tie pot ha kapre lam tan klang heta ka lam ke kapre ke avelo pinie chengwai ke la advantage assam 2.0 puthak si chengwai la 2.0 puthak ta kapre do mene ang bong sita ko pilma ani sila assam chief minister kaningge longle ke karbiang long along si do di masa Karbi Anglong di masa si Longley do la se within 15 days ke nitum ke Himantro bis ambani phan Longley pipo pula so alam bang jasemet ke ni litum kamatha kisung lo ka ferie bang ke ladak la Longley pi pulute ambani asonson ke gopiluma chiri si hini le nang ke hangi ali lage ambani ke gopiluma laga Karbi Anglong mele nam de ji ta un la sila so kado eta India government funding ke bang ko anang dengan onege pon busela si ili tuma phana sonson bangke along lipen amunit penta inam eta unlo lasi ladak bangke ili tum council ke charia bang putum si tame lan matha pe mene lan par si tame intellectual section atum si tame kamatha ka pahilo nam thega tumi tame la so banga matha pe mesi tum council asor phan si tame lam the bang phachini don si me businil tum ge matha